Lebohang dreamt of deceased people giving her instructions, and she wants to know whether if she should follow them or not. Pastor, please help her. Ask us, Lalel. The Morning Show. My name is Lebohang. I would like to ask, when dreaming of a dead person, instructing you in their dreams, like they instruct you good things, do you follow those instructions or do you just ignore them? Pastor, now umbuzo la. Enze njani? Uyabalandela noma wenze njani? Yeah, no, esingakusho la ukuthi uma iphupho lilihle ukuthi uhamba wenza into enhle, ungayenza lento enhle yabona. La khona ufuna uqaphele khona ilesikhathi utshelwa ngento embi kufika nje umuntu mhlawumbe ngabe washona ufuna ukutshela ukuthi hamba ngoba khumbula ukuthi khona amadlozi angcolile njalo njalo. So la angcolile azifuna instruction embi athi hayi ukuze uthole imali wena hamba wenza ukuthi hamba ubulale. Hamba uhlangise yabona seqala sekwenzisa izinto ezimbi lapho siyakudukisa yabona. Kodwa makukuhle ungakwenza. Kodwa futhi nakhona kokuhle kwesinye isikhathi kufuna ukubheka ukuthi kuhle kuzokusiza ngani wena futhi ungahamba uye kubantu ababohlolayo behlola ukuthi lento le akutshela yona izohamba iholele kuphi yabo ngoba ngenzeka into ifika ibe yinhle kodwa uthola ukuthi isiphetho hasi izuba sihle futhi yabo sifuna ukuqaphela nje yabo ngenza as example ngenze unomakoti unomakoti wakho njengamanje ufike futhi lesitalo lesi sikhomba umunye umakoti yabona ike yenzeka into efana le bakhona okay attest on that ukuthi nganginayo umakoti noma nganginayo umyeni yafike lento yangikhomba ukuthi nango wami lona yabona so you move from the one uya move from lo uya kulo and most ufika kulo akusiuye so ushiye lo right yabo ikhona futhi nemoya enjalo efika ngathi ilethi izinto ezinhle uyilandela izinto ezinhle izinto zesikhashana engeke last futhi yabo soba lempela sithemba ukuthi usesuzuyela ukuthi nayo ke ifuna ukuthi nje ake ukuhlola kancane ukuthi imisa nje kuphela hayi pastor asingene kwelinye iphupho futhi